Pagini petang biang gini ke jing hikai ke bangala sedang menagani voice message ke baladap. Berkata kadai ngai kertangi gini ke jing keren jonga. Shuwa bau Blei un Pyndonkam. Ngalapan fi katu kat nigi nongrim naga ketin ke jo Blei. Aga kitab Isaiah kal nong ka bahenriu. Bakumno bau Blei upen o Isaiah. Ia ki bakrau. Bat nilai keren kumno iyo ladi. Kumno iyo ke yin ke sem, kumno iyo ke jing kumno iyo ke jing long jong ke pertai menta. Bat kumno iyo Blei. Kadai ke jing kaban penkela ia ke jing syakri Blei ke jong pi bara oi. Kumno pi yo Blei. Bat yo ki ke jing. Kadai kita kaban nya ia ke jing jong pi. Kadai kita kaban peniat ia ke jing ganti ke jong pi. Kadai kita kaban kata ia ke jing jong pi. Bat pinumla setiap ban syakri yo Blei. Pinla banyak cekmat tangkat kum ke jing jopi. Tinggal ada kerpat ifi bapin snot bai gini ke jingkran. Namal ngalapan ifi nau Isaiah bau Blei upen ya ladi. Yo Isaiah Shuwa ya bau Pyndonkam bahaya ushkhmat. Balai upen namar Isaiah udah ubadan ke jingkhat nau Blei. Udah ubadan ru ke jingla banyo jingai bah. Hakajing day bat kajing sha jong Jesus Christ but ka ministry ka jong try jing Jesus Christ kum no unlong the one ching ni protect nagata daw ngakwa babin snot ho yagata ba u Isaiah nda habaw yo Shuwa yo Blei kamshai usala banyo kamshai yakijing yo ki bakin jaman siyam kiban saja kumasan span rus pas na madian jong kajing imjong. Nakataga daw ngakwa mentaga sngi bapin snot ho yagata bakajing yo Blei. Kapenla pi bapin yo ru ya kajing khot jo Blei. Kajing yo Blei kapenla ru pi bapin snot ho yakaban shai kumno pinya kajing shakri jo pi yo twa. Fi day na katadaw, kambon sin syakri, day tang namar bangi siya buat berkiway. Dan ki bangi syakri, day tang bangi siya syakri namar baka day garukom. Day lada pikwa banyo baka jeng syakri Blei. Kan day kabapila iya kaban yaat bet syakmat. Kadai agani ka banga keren mga kata kadai haka jing day baka jing yo Blei. Tinggal keren katugat ni iya ka jing yo jong Isaiah yo Blei. Kabanin kong uyo ke jing crowd jo Blei. Pin de fi yo ke jing crowd jo Blei. Finum yo ladi ke jing bomla. Finum yo ka jing jo ke yin ke sami ke jing iba pi kendo. Finum yo ke jing kabadana ke pertai finum de yo Ia kano kaban penwit pi namarba. Da fi yo ke jing crowd jo Blei pilaban nget kat kum ke jing yo ke jing crowd jo Blei. Bapin ikan tray kamru tangkum tahi yang jadi syakir Blei. Nganda pen syai ba gani ngino mikir ki ngan keren syai ba baka jing yo Blei kadai kawai nak nomrim kiba dan kam tam lada fi dimani ha shkhman. Ngam keren ni katu ko jing yo ma katu ko ba fi yo vision ni aka ngam keren ni. Kajinyo kabang keren ng niga day. But nda fiyo bahayo Blei. Pisngot ho yo Blei kajing imjofi. Kumno pishay yo Blei. Pisngot ho kumno yo Blei. Katakan kata kajing imjofi barakway. Tingilay keren man nga niga voice message nga nang pangkanriyan lang ta. Kabang kong ilay keren ba Isaiah yo kajing crowd yo Blei. But kabaar kabaw Isaiah uyo kaday nakanigala ng kabahenriyo nakadakhat kabalay ter uang kumniya uway ulaperta uway par bulaang ubakod utray kipat
Kakendo baro kadap deke puram jo, kinongrim jo ki kadap, kila windru nagajing sawang tau pertabat ia ke yiem, la pendap deke tedam. Fik kajinyo I ka baar, kajong Isaiah ka ba kraw pala kene. Ka ba penkeladul ia kajing imjao. Kata kade bau yo I, bau Blei, udah Blei, ubekot. Uyo I ba u Blei uba u ushakri uday Blei ubekot. Fi hangi pin sesnot ho nan keren yagane ka jinyoy. U Moses aga kitab Exodus ko nang kabalay ro. Uyo I tu ka law binyap ka ba ing daga ding tang ba ka ba ing do no. Umut ban pai kerpang ban pet balay kam ing do no. Uyo asngaw pan mani ka sur ka ba khat yu uda ka kerteng Moses. But nda umut ban rung siapa ublay wang wat rung siapa. Lao yu ki cuti jaman. Nama kani ka jaka ka ba mayang kani ka ba kentang. Pi marsin yo I yo Blei. O Moses uyo I ba Blei de ba koy. O Isaiah nda uyo I yo Blei. Uyo I yo Blei bu de ba koy. But nitip na ka Bible ba Blei de ba koy tam. Ubaga jing koy kadai kabangimla ban express da ka borbulyo. Ia kata ka holiness ka jing koy ka jing kentang ka jaw Blei. Pikane ka jing yo I ka penkelaya ka jing im jaw Blei. Nda haba piyo I ia ka jing koy jaw Blei. Pinyo I kawai ka ban kata kadai piyo I ala ka jaw ka jing tingit. Pi ubriyo ubas ngaw koy. Ubas ngaw la bawla koy. Day baklem yo I bahayo Blei. Namar kajing koy jaw Blei. Ka standard jang kita kajing long koy jaw Blei kadai ka ba ngimla ban mudur. But nda habang iyo I ia kajing koy jaw Blei. Kan pen ibet ia kajing bam koy jaw priyo. Tipet ngan pen I fi ia gane. Nda habaw Isaiah uyo I kajing koy jaw Blei. Ngan wanra iyo Isaiah gane ka pa. Fi uang kumlo ka dekat ka ba san uang ini kitin uang tingala ong kortit yang ana bangalayap. Nabanga ngalang ubriyo ubatingit kiremyang sintor bat ngisong hapreng upailang ubatingit kiremyang sintor nabagi kamat janga kilayo iyos iem utray kipat. Hangi ngakwa bangan pen ya kani kajing I kabanga kwa pindas ngapahay ka. Dapat jingwat compare pi syakri Blei kat no. Pi snot ho kum no yo Blei. Ndrengan pen I gani bagadai ka dan kamtam. Fiyo ini amang ni nda u Isaiah uyo I yo Blei bo de bukoy. But bagadai ka jing ko jo Blei kadai ka ba na wanra kata ka jing snow kentang kata ka reverence kata ka jing kojo Blei ka reflect show u Isaiah but u ongi gini kiktian kordit yang na mangalayap balay ngalayap nama uyo I ladi iya ka jing kojo Blei kapan iya ka jing bam kojo u baru yo iba uniap la daw yang kamat ni Blei bakoy. Henry kaway kan nong rim kabang kwa ngan pinif yang ni kapar. Kabang ayo I ni misinterpret la ni penbakla ya gibriyo. Ya kani kajing hikai. Banda habang iyo I kajing kojang Blei. Ni kaklempen I ya kajing tingit jangi. Hakani kaliang kabayo I Isaiah. Fi Isaiah ndaw yo I kajing kojaw Blei
uyo iba utungit kesentur jong. Uyo iro bu shanga pada upat lang ubatungit kermeng sentur. Ngamda kamyos ngau, ya kibriu kibashakri Blei, kibahikai jingkoi, kibahikai yaga holiness. Bakindan ka jingikai ka bakum ka niga jong Isaiah. Ngam juda kamyos ngau ya kibriu kibahikai jingkoi, bakihikai na ka niga liang. Bon sien dengan keren bau Blei dia berkot, bagi dia ban im kot, ni keren bet ya ke kabalang ki jingle jini. Ni keren Jepang kabam gadi, ni keren Jepang mau kata garukom im ki jingi kata garukom ya jingi ni keren bet ya kata. Nang tangi keren ni riam ke bet, ni keren kum ta. Kabam gadi riam ke bet, sengi ya bangin im kot. Ngim ju yo iya kan ni. Fi hantang ko banganda pensyai fi. Lada kadai bau Blei un Pyndonkam yepi nama ngabu kata kajinkan. Shuwa bau Blei un Pyndonkam ngabu kata kerteng jong ni kajingkran. Kani kadai ke point ke Pyndonkam bagata kadai bapinyo i kajingko jong Blei. Tang balada fi yo i kajingko jong Blei. Na yo i tang bapipin khot ke bam gadi. Hindi na bapipin khot ke met ke pat jopi. Bapim riam pim bet bahasyo. Bapim tresyo ban buat i kajing le pertay. Kajing khot ka bau Isaiah uyo i ka bau lap kadai. Bau devan pin khot i ka sektor ka jauh. I ki ktien ki tlit kermeng sektor ka jauh. Ang bet na i ktien i ka rukom keren jauh. Uyo i ba utingit kirmiyang sentor, uyo iru bau syanga pada upat lang, ubat tingit kirmiyang sentor. Walay kirki, ngakwa, ya kata bapin, persyang ban perkhan ba. Balay, kaya ka daw, bahabaw yo i kajing kujo Blei, ukram yo i karukom bam, i karukom riam, uyo ipin ba nag sentor. Akani kadai ka Pyndonkam bagi dia ban snot ho. But nda habau pertasyo Blei, orang terang ngadai ngalayap, kordit yang ngat ngalayap. Nama ngadai bertingit kirim yang sentur, mga syangro pada upat lang bertingit kirim yang sentur. Nama ki kamat jonga kiyo ius mutrai kipat. Piyo yang ni uway nagi serap uher siya But urunga ubarhem haga ketiga jong uba ula shim daganap nagaduan, but ula kta ikasintur jang daw taur ngading, hakiwi kintin ng krenak tinu siya, ukanta ikasintur kujang Isaiah daw taur ngading nagaduan jang Blei, but uang ini kitina kani kalakta ikarmiyang sintur jang me, ti ikajing bom hop jang me laweng no, but ka pop jang me lapen koit no. Angak nakwati ba katakaktin ka kandai ka jinyo i ka basyay ba jang fi. Naslusi bangan ong fi bala penikay bakla pala. Bangi penlegend ngot tangi ka jingle jang kada. Banyak pun khoit naga bam gadi bambit bam kita bambit bam kita bambit bam kita bambit bam kita bala da pidang bam kita pitingit bat pimyo iga beneng ni lek da kata ni klam yang da ni go Isaiah u i u Blei iga jing khoit jong Blei fiyo yang ni ba abau yo i ba tingit kermian sintor biyo i ba u Blei u pa yo ne u angel ban le yo ban kenta da ngading naga duan. Ya ka sentur ka jauh Isaiah bahkan khot. Lek pen khot ya ka bam gadi pen khot ya ka wai pa pen khot ya kermeng sentur jauh. Namar nda haba ka tingit ka sentur. Nda haba ka sentur jauh ikam khot. Ganang baik ni. Nda haba ka rukom keren jengi. Ki rukom keren jengi kim khot.
kapap kesyanga gajing imjong preo. Namar piyo iya me uang akmi kani ngalakta iya girmian sintur jame. Dia gajing ba mahap jamela wen no, but ega pop jamela pen khoi no. Kani ngalak jukren mencuaru daga mga ong ngapala mencuar, mga puli ni ngalanong am sekolah madur. Ba ukun tha ya sintur pen khoi sintur ke khoi ke pop. Kajing ba mahap bara kale no. Penkhoi na daga ba penkhoi ni sintur ndanga perkhat mental ngasas to Blei balai bakibrio u Blei u kremla ban Pyndonkam ni yo iba kla yo Blei hagaru kom snoto bagi perkhat ban penkhoi tang ye ni ga babar ni krem penkhoi ye ke sintur ladang iklem penkhoi ye ke rukom kren jengi Blei setia ban Pyndonkam ini. Kita ada tikna 100% dengan orang baik je. Jadi, pilap kita ni beliau, kita syakri Blei dengan keren kam ini. Kita la keren haki pergi terlihat, kita la dua haki pergi terlihat. Laban orang kita la ya tu luparu ya kiwei. Kita la hikai ru ya kiwei dah kektian kejob Blei. Kat bakal sentur jokipan kadai ka bam khot kam khot kum no snap ngana pen shaifi ni dang lap mit ke kren sneu ye ki we brio ni dang kren ke ktien ka bam khot ye ki brio jo Blei ni dang kren mong ni dang kren ong no ni dang gossip mo ngidang keren arsap ye ki way pat ni keren na lendet ye ki way pat ndang ida yong para mangi ge jaka ka bam dan betip para ba ye keren sneu ni persyang ban ye keren sneu ye ki way pat but ni dwai daga juk ktien ni alap daga juk ktien ni keren sneu ro daga juk ktien nang tade film lap kajing bam khoj jong sentur jogi gedai dan penipi kadai dah ka bangi yang keren ro dan kibadang kedaukti ia kiwai pat kini am ia kiwai ki beri to Blei kidang penram ia kiwai pat kidang kentho ia jeng bakla jo kiwai kidang kedau ia jeng duna jo kiwai fi ketaro kadai bagasentur ke khoi ngayo iya kene ngayo iba kadai ke Pyndonkam ndangi syakriyo Blei kadai ke Pyndonkam bangi dei ban snot ho bai kene kanong re lada pimpan khoi ye sintor fitip sakawaingan ban fi baga sintor jengi getian de papun sin ilap met ke knyum ni krentang ye ga besneo ni krentang ye ga bamtei ni keren tang iki bamya deiger kung jo Blei ni keren iki kitien si tin sang dan ki keren ki top ki sukar dan ki badang lamle dan ki badang kelaktin dan ki badang keren ki kitien ki bapen mong ki wai bak lada kata kadang kata emo badang kadang dana ki jing jofi ngakwa panganong fi Blei unumla setia ban Pyndonkam bahai fi namar ujakap ula dap ong ke siti jo nakaju ke pukri kam jumi ke batiang bat ke bektang lada ke tu ke pukri ke penmi ke bro ngi tong nang tu ke tis jangka kan dei bet ke bersiam nang tu kan mi ka gawai ke slim step da ke bektang bat jan met ke mi ke batiang la si sngi ke la mi ke bejo la ke kam long gumta na kwa nang vi ke pukri ke pok liu ke mi bet ke jugutis tinggal kwa bangan wanra ya gani ke por ba lapak lapalat bangi pen khot palat ya ladi haki aingo yu Blei ta ngam pen ram me ta andrei ngi baklaban snot ho ya gani balada de shutur jopi
kadang keren asap, kadang keren ikutian ke persya iki wei, kadang keren snew, bidang kenyum, bidang keren persya iki parabe syakri, pimhon ya no, keren, kenyum, kenyam, nggak, walay, duai dah kata kaju ikutian so Blei. Nama Blei unum yo snow, vi unum pen sleru vi. Dia keketian balapan kesaningi, pada keketian balapan bawan bisharingi, bawan penrami, ang mabado. Himte pagabado ko ang dia keketian ba kejingap ba kejingam kesang ke borjong tuli. Himte pagabado ko ang lariam ini keketian ke sentur kejini. Balapan ngat ini keketian ke sentur jini. Nakatagadaw. Kaikabangan na kuha ban hikay fi ni kapar. Balay na keren ni ganito, mga kuha ba niyo ba ublay un Pyndonkam rat ba i-gujim jawi. Kam di jago ba snot na ba pin keren ni kiktiyan gabam day. Ngam snot na ba pi baka sintur jawi kan keren ni gigam snel. Uizaya abaw yo Blei. Uambay kordit yung nga na mga layap na mga tingit kirambiyang sinta. Aos ngungo palat yung Blei ginigijikay. Wat lang ala kren nga la puli ginibun sinre Pyndonkam. Fiyo uizaya andawla yam siyo Blei. Habaw yo Blei. Ublay upadawa nga ban pinkoy yung isintur siya. Singap angan pinifi Pyndonkam. Naladep pinkoy. Fi hangta ngakwa kandiap. Ngaju ang barabor kumno te pinkoy yung isintur. Kakoy lo ka pop, kakoy lo ka jumba mahap baro. Playang ngalang. Balay baga isintur ka keren ka bamlang. Dini makadang ka jumba mahap ka jingim jaw. Lada filala man pinkoy yung kaktin. Kan koy lo ka jingim baro. But lada filala man pinkoy yung karukam keren jaw. Kapop baro kan koy. Pinum lang ka problem may giway. Ngasukran nang ni. Waju kelak din. Waju tauk din. Waju syukar waju tauk. Waju lamler. Nama kani ada kabam internet yang beri bisyak reply. Sengap ngan peni final. Daw Blei ula penkoi daw ngading Ibrahim. Ya ke sintor ke jauh Isaiah. Piyo i ka dukhat ka bapra. Kaong ni. Tinggal ayo sengawi ka jing sawaw try ka baong. Ngan paya no berway ba na nagabenta dyan. Tinggal ang nga hangi tupay na. Day hangi. Blei usapha biyang yung Isaiah. Bau niya chikmat ban perta sikajay ng Israel. Kata ka jing hikay ka bang akwa ngan panifi. Bala daw Blei un Pyndonkam ifi ban pa ifi. Babilong ka voice jong Blei. Shiki briu, shiki long yung long sem, shiki marjan marpa, shiki parabe trayekta, shika jing seng, shiki briu. La daw Blei di ban pa ifi babinyalap yung gospel. Blei ukwa ban penkhoy yung isintur. Ay Blei penkhoy yung isintur yung pimatas. Kajingla ban snot ho yung ni kanyarap. Naman nga yung na Bible, figad buwan pala larangan kren yung ni. Hagajinga day hibat isintur yung ni. Uji su ang ay kaba hoot, jopi ka lang hoot, kaba jopi ka lang kaba tang nang taga lang ka po. Nabi puli yung nagkikitin ko jong Blei, pilak ba, o apsal Paul, utho buwan palat yun. Fina puli nang nagkikitin ko jong Blei, o apsal Paul, utho yun. Hakarukam kaba, pekan na puli, fina gabado. Sikikol cycle nang kabasaw, kadakot kaba, kadakot kaba nriyo, ay ba ka jing kran jong pi halakaswi. Kan long da ka bajali jo umbala pintiang da gamlo
Bapinyo te kumno pidei ban pen paik tien hawai puwai baro. Fi ai baka jingkren jo fi halakasni, man lakasni. Nganambo do ni ktien jali jo namakam dei kunta. Ktien English kabo do ktien kabo. Let your conversation daily be full of grace. Akan dapat kecingay. Ang masunod pa yung kapatid. Balay pim kranjing ay. Balay pa pim kranjing ay kaya bayaday ba kacing ay. Ay ba pim lok kacing ay kacing kurkusyon ni preo. Kranjing ka ba baha, kranjing ka ba tay, kranjing ka ba dungeon kerman, kranjing ka ba ay mansim, kranjing ka ta ka ba, hindi ba piniro. Ngam kwa piniro. Yero pala pen kalau you bring pen tiu skong bo nai don ko to katur ko wan no setan nga ko ba kren tangi ga batai ga ba bai ga ba slot na te ga ba mo ko ba ai men sim ni pre na ba kita ga de ga don kam bangi de ben sumare ga kte fin puri na ga ba do pinyo iba wa support no tho yegani ga shiti ga jo pitep wang kumno snap wang akalanang ka ba sao jong shiti ki absas khat ka ba ar mo na wang what I ba no no ka see and meet the shinto jo fin de tang ka ba bit yega ban tay ga ban kam ba kan ai ga jing ai ai yega ga ba yaslo o wat so see human see mo ko de Blei ga shin sharp yedu to see ka jing see spa fi ga ne ga de ba kren ba na ka ktien jing ni pen so see human see mo ko wang bret no iga jing tang ga jing kibitar ga jing bitar jing kau ga jing kren ben lamba ga jing pen sneo bara fi kan ga de ga kren ga ktien ga jing ni kren kau ni kren ben ni kren sneo ni kren pusha dai ga shin tor ga jing ni pen so si yo men sim jo Blei ta da kum no Blei la pen kam yo brio la ga shin tor ga jo kam ko fin le im pen ko ga met fi la da shin tor gam ko Pigi jing khoi kam de ta mo shukran ma shukran be tang gi go ba awa ta de bu kam hai ka bang ko na no pigi jing khoi ge dai ba bi so tho ro ba wen ki klien go lo ba me de ga ko klien ge chap lai na kren ge jing ya na kren ge jing pa na kren ge jing do na kren ge tang ge jing e ba shi si na kren tang ge jing go slai tang ge jing so si na kren tang ge ta na kren tang ge jing cha ro snio na kren tang nom sho no itlen taro yu shwar na kren tang ge ta kren ge jing krao jo Blei kren ge jing e jo Blei kren ge jing mayan ge jo Blei finio I kumba pi kren kum tar ge jing im jo pi gam lao na ga da ma shom slam ba ye ne ba kumno Blei la ban pen kam ni on pen kam dei ba finio I Shuwa yo Blei na finio I yo Blei finio I kadan ka ba pe tingin si pe ye ge jing ka shu khman ha ga jing dei ba ge jing yo I ge jong brio ge jo Blei yo Blei na magani ge jing yo I Shuwa ba Blei pen kam ni ka ba ning kong ge jing yo I tengan sa pen I shu I gi wei pa kaning de ji ka ga kham jrong na si ga de topic ba ngong Shuwa ba Blei un pen kam ka ba ning kong ba ga kren ni ge jing yo I ka jing yo I te ga dan kam pa kasi nga nam kren ga vision ne na mag vision ga de ga wei pa ji kai ka ba kren sa pang ka jing yo I lu pa ka ba Blei wa fi ba pin yo I lu pa she e Blei khat e jing em jo pindan vision ni jing ya ganti ga chopi ga de ba dan kam pa te nga nam kren ga tang kren tang ga ka ba de ba ka jing em jing shi ma Shuwa ba Blei pen kam ba ka ta ga de ba de ba yo I Shuwa yo to fi I Shuwa ba gan pen ko de ga jing kren nin si tang ni fi I nga shi ong ba Blei wa so Paul crowd la man ong no kham crowd man ni wi pat ki be dan lang to ba ka secret ko jo wa so Paul ga de ni pa u Blei u deal bat ki kamacha u deal bat ka jing yo I ki kamacha kata ga de ga ba yo I na Bible we can do it, but Jesus will teach Damascus so Blei ku ta ki kamat umala lives ni na wana niya so duay pan hap ika saraw pe pat ki kamat o yo I da ka way pat kan kom yo I
Fidel kita tahu kerjing crowd, kerjing syakir Blei. Kedai bayar kerkom yoi. Pio ikum no. Yo Blei. Katakan dia orang. Beneficial kerja Tuhan. Tinggal ni, kalau irap, fika Tuhan ni bang keren. Ai bau Blei unpen iya di sepi. Ai finum yo i tangi kerjing baklagi yo i yo Blei. Pinyo iya kerjing tu nana jang. Bat pentip kum no ban penbek. Tangi ni Tuhan. Kupa hagi ni ke step up Blei nga aingu ime bangalapan wanra ini kerjing keren. Bat ngadanya Blei kan o kerjing ku ya kip tu. Kiba kwa bamen Pyndonkam iki. Blei ngada tuai bamen pelong iki bagian penet jengut ini ke jingkai. Nama kini gede ke Pyndonkam tam. Aku jingshik. Ya Aisyah mega burak kupa. Kateng gedong shiso pada nasu ni tuai. Amen. Amen. No Blei ngada kui vi, no Blei